Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Iglesia tandanakushka krikkunaka shuk shimipika riksishkami kana kan huyaymanta. Apunchik Jesucristo kanirkami kankunataka manarag mandashkatami mandashpa sakini. Kay shukchay shuk huyanakuychik. Imashinami ñuka huyarkani, chashnallataq kankunapish kay shukchay shuk huyanakunkichik. Chashna kay shukchay shuk huyanakukta rikushpami tukuykuna kankunataka ñuka yachakuqkuna kashkatatak riksinkakuna nirkami. Ñukanchik hatun Diosta kushikuywan kushichishpa mushu kantota kantashun. Ñuka kishpichik Jesulla kanllatami kushichisha. Ñuka kishpichik Jesulla kanllatami kushichisha. Tukuy ñuka kawsaykama kanllatami kantakusha. Tukuy ñuka kawsaykama kanllatami kantakusha. Cantores del rey, manda Dios la chechina cuchichín. Guanyona ya tarik pipis, kan Jesús ya mi pusangi. Guanyona ya tarik pipis, kan Jesús ya mi pusangi. Tu takas pa punja kaspa, kan kamana saking gichu. Tu takas pa punja kaspa, kan kamana saking gichu. Mai jakta kunapi kaspa pichayshina kushikushpa kantashu. Chaymantami kantakuni, kanllata hatun yachispa. Chaymantami kantakuni, kanllata hatun yachispa. Kansamuna punllakama, kuyakishpichik Jesulla. Kansamuna punllakama, kuyakishpichik Jesulla. Ñuka kuyashka Jesulla, chayshinami ñukanchika kantaka sumakta kushichinchik. Guanyona ya tarik pipis, kan Jesús ya mi pusangi. Guanyona ya tarik pipis, kan Jesús ya mi pusangi. Tu takas pa punja kaspa, kan kamana saking gichu. Tu takas pa punja kaspa, kan kamana saking gichu. Tu takas pa punja kaspa, kan kamana saking gichu. Imanalla shonupashun kuyak Dios bendeciachun. Pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kay yachikunapimi rikushpa shamushkanchik alliwilli evangelio pika Jesucristo ka willashpa chinallata yuyta hapina parlukunawan yachachik kashkata hasta wanka entendichinkapaj gentikunaman y a Dios pikashkata. Chinallata apunchik Jesucristo ka shuk pishmi parlaj karka balik yachaykunata rimankapaj. Kunanka rikushun tandanakushka krikkuna iglesia pajka shuk rikunallami kana kan huyayta charishka chinallati huyashpaka shuktikunata sirvina. Chaytami Jesucristo llatik rikuchirka. San Juan capítulo 13 verso 1 manta 20 kama rizashun kayta nin ya Dios pakshemi yachakuqkunapaq chakikunatami Jesus mayllashka. Jesuska
kay pachamanta yayapaqman ña rina paqtashkata yacharkami. Chaymantami Pascua fiesta kallarina ñawpa chishika, kay pachapi kaq paypaqkunataka ñawpaman huyaq kashka shinallataq tukurikama huyashpa katishkata rikuchisha nirka. Jesucristoka tukuy imatapis rurarka huyashkamanta. Huyaymi paypaq kawsaypika kuyuchikkarka imata runkapaqpish. Kallarimanta huyarka y chayta rikuchikurka tukurikama nin. Verso 2pi nin: ñami mikushpa tiyakurkakuna. Diabloka ñawpamanmi Simonpaq churi Judas Iscariotepaq shunqupika Jesusta hapichina yuyayta churashka karka. Jesuska tukuy imalla tiyaqta yaya paypaq makipi churashkata yacharkami. Shinallataq Diospaqmanta shamushkamantaka Diospaqllamantaq tirana tukushkatapish yacharkami. Chaymantami Jesuska mikukushkamanta hatarishpa hawa churanata ruhichirishpa chakichina linsuta chankallirka. Chaymantaka shuk kapachupi yakuta churashpami yachakuqkunapaq chakikunata washan mayllashpa chankallishka linsuwanka chakichirka. Ña Simón Pedropaq chakikunata mayllanaman kuchuyaqpika payka apunchi Jesus, maytataq kanka ñuka chakikunataka mayllankiari nirkami. Chashna nikpi Jesuska ñuka chashna rurakushkataka kunanka kanka mana entendinkichu. Ashtawanpish hipatamari entendinki nirkami. Shina nikpi Pedroka ñuka chakikunatataqka manataq mayllankichu nikpi Jesuska ñukaman mana mayllachishpaka ñukawanka imata mana charinkichu nirkami. Shina nikpi Simón Pedroka apunchi Jesus, shinashpaka ama chakikunallata mayllawaychu, makikunandik umandik armachiwaylla nirkami. Chashna nikpi Jesuska mayjanpish ña armashka kashpaka mana kutin armanchu, chakikunallatami mayllarin. Kankunaka mana tukuykuna chuya kashpapish ñamari chuya kankichik nirkami. Jesuska pi payta hapichina kashkata yachashpami mana tukuykuna chuya kankichikchu nirka. Chakikunata tukuy mayllashpaka hawa churanata churarishpa misaman tigrashpa kutin tiyarishpami paykunataka kashna nirka. Imapaq ñuka chashna rurashkataka yachankichikchu. Ñukataka yachachik amu nishpaka kankunaka allitamari ninkichik. Chayllataq mari kani. Ñukaka kankunapaq amu yachachik kashpapish kankunapaq chakikunata mayllanimi. Kankunapish chashnallataqmi kay shuk chakikunata mayllanakuna kankichik. Kankunapish ñuka rurashka shinallataq rurachunmi chashnaka rurashpa rikuchini. Sirvikka mana amuta yallichu, mandashpa kachashkapish mana kachaqta yallichu. Chayka chashnataqmi tukuy kaykunataka ñami yachankichik. Kankuna kushi kankapaqka kaykunata rurashpa katichiklla. Tandanakushka kriykunapaqka ya Diosta huyana shuktikunata servinaka mayvalgmi kan. Chaymi kikinpaq ñukapaq kawsaymanka kushikuyta apamunka. Ashtawan rizashpa katishun Judas hapichinatami Jesuska willashka. Verso 18 manta uriman kayta nin: mana tukuy kankunatachu chashnanini. Mayjanllata ñuka aqllashkataka yachanimi. Dios kishkachishkapi ñukawan tandata mikukllatakmi ñukata fiñashpa washaman haytarka nishkaka paqtanataqmi kan. Ña chashna tukukpika ñukapi kashkata kankuna krichunmi manaraq chashna tukukpi ñawpashpa willakuni. Pipish ñuka kachashkata chaskijka ñukatami chaskin. Pipish ñukata chaskijka ñukata kachaqtami chaskin. Chayka chashnataqmari nirkami. Verso 34-35 kaytanin: kankunataka manaraq mandashkatami mandashpa sakini. Kay shuk chay shuk huyanakuychik. Imashinami ñuka huyarkani chashnallataq kankunapish kay shuk chay shuk huyanakunkichik. Chashna kay shuk chay shuk huyanakukta rikushpami tukuykuna kankunataka ñuka yachakuqkunataq kashkata riksinkakuna nirkami. Nitukunchikchu ima horatik ñukanchik congregación iglesiapika huyayta rikuchinchik. Ima horatik shuk iglesiapika huyaymanta riksishka kanka. Kashkata rikuchikunaka mayjankunatik kan. Shukrikpika huyayka rikunalla kashkata nitukunchikchu. Kallaripika rimanmi huyay hawa. San Juan capítulo 13 verso 34 kaninmi: kankunataka manaraq mandashkatami mandashpa sakini. Kay shuk chay shuk huyanakuychik. Kayka musuqchukarka mana musuqchukarka. Mauka testamentopika ñami rimashkakarka ñami yachachishkakarka ñukanchikka ya Diosta huyana kashkata. Ari rimarkami Israel puebloman. Rimakun ya Diosta tukuy shunqu tukuy yuyiwan huyana kashkata. Chaytami Jesucristoka yuyachikun rimakun. Ñukanchik kunan kay punlla tandanakushka kriykunapika iglesiapika Diosta huyana shinallatik shuktikunata huyanaka rikunalla kanakashkata. Rikunchik Deuteronomio capítulo 6 verso 5 nin: kantamantak Diostaka tukuy almawan
tukuy munaywan, tukuy yuyaywan kuyanki. Chinallatak ñukanchik prójimota kuyana hawapish ñami kay mawka testamentopi yachachishka rimashka karka. Levítico capítulo 19 verso 18 nin kambak llaqtapi kawsaqkuna kanta llakichikpipish ama tigra llakichinki, ama phiñarishpa purinki, kankikinta chinallatak shuktaqkunatapish kuyanki, ñukaka mandak Diosmi kani. Kaytaka ñami yachachishka karka. Chinallatak kay mandashkataka kay mushuq testamentopipish ashayachishkatami rikuytukunchik. Apóstol Pablo kay Gálatas capítulo 5 verso 14 pinin tukuy mandashkatami kay shimikunallapi tandachishka. Kankikinta huyarik shinallatak shuktaqkunatapish huyanki nishkami. Chayka rikunalla kanakan Cristo Jesusta katiqkunapika. San Mateo 22:36 manta 40 kamapish kayta nin yachachik mandashkapika mayjan mandashkatak tukuyta yallika nishpa tapurka. Chashna tapukpi Jesuska kashnami nirka. Kantamantak Diosta kambak tukuy shunguwan, tukuy almawan, tukuy yuyaywan kuyanki ninmi. Kay mandashkami tukuy mandashkakunamanta yalli. Ya Diosta huyana, kikin ñuka. Chaypa washaka rimakun verso 39 pi. Kay mandashkapak katij kak mandashkapish kayman riqchaqllatakmi. Chaypipish kan kikintak huyarik shinallatak shuktaqkunatapish huyanki ninmi. Kay ishki mandashkakunatami mandashkapish Dios imanishkata willaqkuna willashkapish katin nirkami. Kallarimantami rikuytukunchik Dios akllashka pueblo ka kunanki punlla tandanakushka kriqkunaka ya Diosta huyana kashkata chinallatak shuktiqkunata ñukanchik prójimotapish huyana kashkata. Kay mandashkakunataka kunanpish ñukanchikka paktachishpami kawsanakanchik. Ñukanchik congregación iglesiakunapi chinallatak tukuy kriqkunapaq kawsaypika kayka rikushkami kanakan yachashkami kanakan. Ñukanchikka huyaqkuna kashkata ya Diosta chinallatik ñukanchik prójimota. Huyashpaka kutin sirvishpami rikuchina kanchik. Ashtawan Apóstol Pablo rimashpakatin shuktaqkunapaqpish allita runa kashkata Romanos capítulo 13 verso 8 manta 10 kama. Piman ama imata divichikchu, huyanallata piman kashpapish divichik. Kay shuk huyanakushpallami mandashkataka paktachinkichik. Mandashkapika ama waynayanki, ama wañuchinki, ama shuwanki, ama lluyanki, shuktaqkunapaq imakunatapish ama munanki ninmi. Tukuy kay shuk mandashkakunapish kankikinta huyarik shinallatak shuktaqkunatapish huyanki nishpa mandashkapimi tandachishka tiyakun. Huyayka pita mana llakichinchu, chashnakaqpika huyakmi mandashkapi nishkataka tukuyta paktachin. Jesucristoka kallarichirkami shuk grupo gentikunata. Shinapish chay grupoka riqsishkami kanakarka huyayta charishkamanta. Ya Diosta huyashpa kawsarkakuna shinallatik prójimotapish huyashpa kawsarkakuna. Chaytami kay San Juan 13 pika rikuchikun. Katikpika kay San Juan 13 pika rikuchikunmi huyashpaka ñukanchikka imata runa kashkata rikuchina kashkata sirvishpa. Shinallatak kaypika yuyachikun yachachikunpishmi tandanakushka kriqkuna pay akllashka wawakunaka huchamanta millimanta karuyashpa Diospaqlla kawsana kashkatapish. Chaymantami rimakun chakikunallata mayllana kashkata mana kashpaka tukuytak armarina kashkata. Rimakunmi ñukanchik huchamanta millimanta karuyashpa kawsana kashkata mana kashpaka kishpirinalla kashkata. Tandanakushka kriqkunaka huchamanta millimantaka punllantami mayllarishpa shina katinakanchik Diospaqlla kawsankapaq. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 nin Tayta Dioska tukuy ima mapamantapish waynayanamantapish anchurishpa paypaqlla kawsachunmi munan. Capítulo 5 verso 23 pipshininmi sumaq kawsayta kuq Tayta Dioslla kankunataka paypaqlla chikanyachishka kachun. Apunchik Jesucristo shamunapaqpish kankunapaq espiritundik, almandik, cuerpondik tukuyllatataq imamapa illaqta pimana huchachipaqta wakichishka kachun. Romanos 12:1-2 pipish rimakunmi kriqkunaka Diospaqlla kawsaychik nishpa. Chaymanta wawki panikuna Tayta Dios hatunta llakishkata yuypi charinkichik. Chay yuyi kankunaka kikin aychata payman kushpa rupachik shina pay kushikuchun paypaqlla chuyata kawsaychik. Tukuy shunguwan Diosta yurishpataqka chashnami kawsana. Kunan punlla milli runakunataka ama katichikchu. Chaypaq randika yuymanta pacha musukyarishpa musuq kawsayta kawsaychik. Chashnami Tayta Dios munashka shina allita rurashpa payta kushichishpa ima pandata mana rurashpa kawsay tukunkichik. Chaymi ya Diospaq munay. Mana nikunchu ñukanchik chakikunallata mayllarina kashkata.
mana rimakunchu kishpirinalla kashkata. Ashtawanka rimakunmi tukuy ñukanchik kawsayta paypaq makipi churana kashkata, paypaqlla kawsana kashkata, millaymanta huchamanta karuyashpa laduyashpa. Kaytaka kikin ñuka punllanta paktachishpa rurashpa katina kanchik. Mana paktachu kan kikin ñuka kishpirishkalla. Ña Cristo Jesusta chaskirkani ña chaypika tukuyta rushkashina yuyanchik. Punllantami yurina kanchik, huchata millayta sakinata y ashtawan Diospaqlla kawsanata akllashpa. Efesios capítulo 5 verso 26 pinin willashka shimiwanpish, yakuwanpish armachishpa, ima mapa illaqta ruangapaqmi Diospaqlla kachun wañurka. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16-17 rimakun, y a Diospaqchuya shimikunami ñukanchik kawsaymantaka huchata millayta ruhichishpa katinga, ñukanchik shungupi ñukanchik uku kawsaypi ima mana allikunataka ruhichinga, alliyachinga, musukyachinga. Chayta ñukanchikka yuypi charina kanchik, Diospaq shimita yachanata, Diospaq shimita rizanata manatik sakina kanchik. Dios kishkachishkaka tukimi Diosatik witakushpa kishkachishka. Chashna kashpami yachachingapaqpish, millayta ruqkunata rimangapaqpish, kunangapaqpish, kashkata ruraq kanata yachachingapaqpish alli. Chaykunata yachashpami Tayta Diospaqta ruraq runaka tukuy imatapish allita ruangapaqka alli allichishka kanga. Mana kungarinachu kanchik, kikin ñuka kishpirishkanchikmi krishpalla. Efesios 2:8-9 pinikun mana kankunallatakchu kishpirishka kangichik. Mana huyipaqta Tayta Dios huyaqpi krishkallamantami kishpichishka kangichik. Chaymanta chayka Dios kushkallami. Pi ama hatun tukuchunmi ima allita rushkallamantaka mana kishpichishka. Romanos capítulo 3 verso 23-24 nikun tukuy kunallata huchallishkamantami Tayta Dios kushka sumaq kanatapish kichuchirkakuna. Chashna mana huyipaqkunatamari Dios ñukanchiktaka hatunta huyashka. Chaymantami ñukanchik imata mana kukpipish Cristo Jesuslamanta kishpichinlla. Allimi kanga ñukanchik yuyarina imashinatik ñukanchikka kishpirirkanchik. Chinallatik allimi kanga ñukanchik yuyarina imashinatik ñukanchikka huchamanta millimanta laduyashpa katikunchik. Kishpirinkapaqka imata mana runachukanchik. Cristo Jesusta krina chaskinallami kanchik. Kutin tukuy ñukanchik kawsaypi y a Diospaqlla kawsankapaqka punllantami aqllaykunata rurana kanchik. Punllantami ñukanchikka huchata millayta sakina kanchik y ashtawan Diospaqman huchuyashpa katina kanchik. Segunda de Corintios 5:21 pinin Cristo taka mana huchayuq kaqpipish Tayta Dioska ñukanchikmantami huchayuqta shinallatak rurarka. Tayta Dioska Cristollamanta ñukanchik ima huchachina illaqta rurasha nishpami chashnaka rurarka. Kaypimi rikuchikun payka kay mundo kay pachapi kawsaqkunata hatunta huyashkata. Kallaripi huyashkataka rikuytukunchikmi mana hatun tukushpa shuk sirviq shina rikuchirirka. Verso 12, verso 13 pi rimakun San Juan 13 pi chakikunata tukuy mayllashpaka hawa churanata churarishpa mizamun tigrashpa kutin tiyarishpami paykunataka kashnanirka. Imapaq ñuka chashna rurashkataka yachankichikchu. Ñukataka yachachik amu nishpaka kankunaka allitamari ninkichik, chayllatakmari kani. Rikuytukunchik mana hatun tukurka, shuk sirviq tukurka. Kaypimi rikuytukunchik huyayta rikuchishkata. Sirvinaka shuktikuna ñukanchikpak imata ruranata munashkata ruranami. Ashtawan rikuytukunchik shuktik parlashkakunatapish payka mana hatun tukushkata. San Marcos capítulo 10 pi rimakun verso 34 manta 45 kama. Shinllatik San Lucas capítulo 22 verso 24 manta urimapsh rimakun apunche Jesucristoka mana hatun tukushkata. Katikpika ñanikushkashina mana yachachirkalla, mana rimarkalla, ashtawanpish rikuchirka. Verso 14-15 pinin ñukaka kankunapaq amu yachachik kashpapish kankunapaq chakikunata mayllanimi. Kankunapish chasnallatak kay shuk chakikunata mayllanakuna kankichik. Kankunapish ñuka rurashka shinallatak rurachunmi chasnaka rurashpa rikuchini. Jesucristoka rikuchikurkami huyashkata. Jesucristopaq yachakuqkunaka mana chayta rurashunirka, mana sirvishunirka. Shinakaqpipish Jesucristo rikuchirka sirvina kashkata. Jesucristopaq yachakuqkunaka oportunidadtami charirka Jesusta sirvinata. Chinallatik paykunapurapish chay oportunidadtami perderkakuna. Paykunaka mana sirvishun nishkamanta. Katikpika rikuytukunchik huyashkata rikuchinaka mana ñukanchiktaka ashtawan hatunta ruran, mana ñukanchiktaka ashtawan alli karikuna, ashtawan alli warmikunata ruranchu, mana kashpaka ashtawan Diosta kazuqkunata. Imatik tukuymanta yalli kanin
kambaj prójimota huyayninmi. Galatas 5:14 pinin tukuy mandashkami kay shimikunallapi tandachishka. Kankikinta huyarik shinallatak suktajkunatapish huyanki nishkami. Jesucristo kaypi kanikunmi kankunaka y a Dios ta huyanakangichi kallaripi. Shinakajpipish suktajkunatapish kambaj prójimotapish huyanami kanginin. Rimakunmi ashtawantijka ñukanchik kawsaypika alli granukunata fukuchina kashkata. Y a Dios pag espíritu ñukanchikpi mandakukpika che alli granukuna fukuna kan. Che alli granukunami kan huyana chinrati servina suktajkunapag allita ruana. Espiritual kawsayka y a Dios un alli kana chinrati suktajkunawan alli kanapishmi kan. Y a Dios un ñukanchik alli apanakuna chinrati suktajkunawanpish. Chuskupika huyanaka achkakutin ñukanchikta nanachingami. Verso 2 manta 5 kamanin. Ñami mikushpa tiyakurkakuna. Diabloka ñawpamanmi Simonpaq churi Judas Iscariotepak shunqupika Jesusta hapichina yuyita churashkakarka. Jesuska tukuy imalla tiyaqta yaya paypaq makipi churashkata yacharkami. Shinallatak Diospaqmanta shamushkamantaka Diospaqllamantaq tigrana tukushkatapish yacharkami. Chaymantami Jesuska mikukushkamanta hatarishpa hawa churanata ruhichirishpa chakichina linsuta changallirka. Chaymantaka shuk kapachupi yakuta churashpami yachakuqkunapaq chakikunata wasan mayllashpa changallishka linsuwan chakichirka. Verso 18-19 nin San Juan capítulo 13 rizakunchik. Mana tukuy kankunatachu chashna nini. Mayqanlla ñuka aqllashkataka yachanimi. Dios kishkachishkapi ñukawan tandata mikukshatagmi ñukata fiñashpa washaman haytarka nishkaka paqtanatagmi kan. Ña chashna tukukpika ñukapi kashkata kankuna krichunmi. Manaraq chashna tukukpi ñawpashpa willakuni. Shuktijkunata huyanaka tawkakuti ñukanchikta nanachingami sukrichingami. Apu Jesucristo tapish llakichirkami. Paypaq kikin yachakuqkuna sirvikukpi ayudakukpi huyayta rikuchikukpipish llakichirkami sukrichirkami. Chasnallatak kikinta ñukatapish huyakukpi sirvikukpi ayudakukpika llakichingami sukrichingami. Shinapish amatik kungarishun Jesucristo rashkata shinllatik pay mandashkata. Verso 35 pinin chashna kay shukchayshuk huyanakukta rikushpami tukuykuna kankunataka ñuka yachakuqkunataq kashkata riqsinkakuna nirkami. Shuktijkuna yankanchikukpi, shuktijkuna llakichikukpi, chukrichikukpipish Jesucristopi yachakuqkuna kashkamantaka huyashpa katishun, sirvishpa katishun. Jesucristo yachachishka hawaka wakin yachaykunata ñukanchik kawsaypaq lluqsichitukunchik. Jesucristota katijkuna shinaka huyana kanchik, sirvina kanchik. Chaytami rikuchirka Jesucristo. Jesucristo kanirkami ñuka kaykunata ruranimi rikuchinimi kankunapish chashnallati ruachun nishpa. Chaymantaka imatatik shinakaqpika yachaytukunchik ñukanchikpaq. Huyaytaka rikuchinami kanchik sirvishpa. Huyashpaka shukshinami rikuchikunchik y a Dios kikinta ñukata huyashkata. Huyanaka mana hatun tukunami. Huyanaka shuk sacrificio mi kan. Huyanaka ñukanchiktaka mana ashtawan alli harikuna ashtawan alli warmikunata o ashtawan espiritualkunata mana ruranchu. Ñukanchik prójimotaka mana huyitukushunchu y a Diosta ñukanchik kallaripi mana huyashpaka. Achkakutin huyanaka sinchimi kan, shinallatak nanachikmi kan. Shinakaqpipish kikin ñuka Cristo Jesusta katikushpa paypaq yachakuqtij kashpaka huyashpami katinakanchik, sirvishpami katinakanchik, yankanchikukpi ñukanchikta llakichikukpi chukrichikukpipish. Chaytami rurarka Jesucristo, chashnami kawsarka Jesucristo, y chaytami nirka kankunapish chayta rurashpa katinakankichik, kashnami kawsana kankichik nirkami. Chinashpaka yurishun, imashinami huyayshimika tukuyta ashayachin nitukunchik. Huyayshimimi ashayachinmi chunka mandashkakunamanta. Éxodo capítulo 20. Shinallatak Jesucristo urku hawapi yachachishkatapish ashayachinmi huyaypi. San Mateo capítulo 5, 7 kama yachachishkata. Shinallatak apóstol Pablo kayachachinmi ñukanchikpi huchayllak Espíritu Santo mandakukpika ñukanchik kawsaymantaka huyay pukurina huyay rikurina kashkata. Tukuy kaykunawanka ima yuykunatij kanpaq kashamun. Punllanta huyayta rikuchishpa kawsaqpika imashik kanman, imapitik chikankanqa. Ñukanchikta kishpichik, ñukanchikta mandak Apu Jesús. Rikunchikmi kanpaq huyayta. Shinallatik kanka mana hatun tukushkata. Chaymantami yachakuqkunapaq chakikunata mayllarkanki. Tukuy horasmi ashtawan alli ejemplota rikuchinki. Ñukanchikka imashinatik kawsanakanchik, shinallatik ñukanchik muyuntikpi kaqkunataka imashinatik sirvinakanchik. Ayudaylla munanchikmi huyaqkuna kashkamanta riqsichunkuna. Shuktijkunata huyankapaq,
Chayta rikushpa kanpak chakiman paykuna shamuchun. Ñukanchik shunqukunapi musuyanqapaqqa yachanchikmi ministishkata hucha illak Espíritu Santo trabajachun. Ñukanchik kishpirinapi shinllatak ñukanchik punllanta huchata millayta sakishpa y Diospaqlla kawsanapi. Ñukanchik kawsaypi punllanta trabajapaylla. Ayudaylla punllanta rikunqapaq huyashpa kawsanaka maybali kashkata. Ayudaylla shuktikunata kan huyashka shinallati huyashpa katingapaq. Jesuspaq shutipi chashnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachanqapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.